Assam lapen Meghalaya Chief Minister Banghini atum ahoya rataphan Chobai Deadpen rataphan pamanghuprong. Karbiang longalong ta niphai si ghontai siangdi si kapang trasai kedeng. Pinya birta longpen kadu kabya phantame kardam na pajriklo. Tangte pinya birta arjwitha. Kidam tang ja khongpo chiklo aprang pen kisikidang ahoya puthak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya a Chief Minister Conrad K Sangma tumangbong kachingki chingwa Japan langhem phi pathuak lamalong chiklo John Thom Soseki hing pramahem pini chipri pontanglo laposona sai ke thek dunlong pena jok ahoy malom araratum aning kiduka sonsi theklong ponlong lapen ahoyara raphan ame kapilua son lopusi pinnang an ahoya long ke doche roktok arat atom pensedami ningje poniti asaya ve pin pen lapwana porang bong pathua klam ke rai krim ke riso ejang mate kapathua nat aning ke angatuma phansedami kapatiku ka sonsi thekpon atheke ahoya long langhem phi kapathua klam henlo kenang sot ajai mek amta kedeng along klam lapen kedam tanga por Bharat ke jokwan arni anta anikan wanga song sedami talon dun long ida song si pinaan akapre kapre kajai mek pen kedang lok owe kinyet maphan kapathua nat patiku o an bondan non ke lapwa sai do poi phita raratum ahoya phat matha damsi isi danaston ben tipidet apianta Chief Minister Banghini atum lahin him ahoya raphan ning ke thepa vedera song si klang News Desk Report, Cut News. Karbiang longalong ta pini niphai si ghontai si angdi si karko karphek pen kapang thir asai dengdu. Karbiang longalong ta pini niphai si ghontai si angdi si kapang thir asai amo dengdu. Dipu Municipal Board pen kedeng laso kapang thir asayamo Dipu Gandhi Park pensi pangchengpo. Kapang thir asaya long Member of Parliament mate MP Horen Singh Be, Arleng Kesar Patma Sri Anong E Kelong Alamet po Rongbong Terang, Dhaneswar Ingti, District Commissioner Madhumita Bhagwati, CRPF Commander DJP Asongja po Roland Killing, lapeng ari sanghwatum chetong. জিলা পৰিষদৰ কিবা আছে চৰকাৰ লোকসকল আছে ৰাইজ আছে সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে মই আজি পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই হাতত নিজে জানি লৈ আজি প্ৰতীক হিচাপে মই আজি যিটো লক্ষ্য যিটো উদ্দেশ্য দেশখনক পৰিষ্কাৰ কৰা ঠাইখনক পৰিষ্কাৰ কৰা সেই কিবাক লৈ মই আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইকেইটা মই মনত পৰিছে 1969 চন 1969 2 অক্টোবৰ দিনাখন 100 বছৰ মহাত্মা গান্ধীৰ শতবৰ্ষ পালনৰ সময়ত যিগৰাকী উপায়ুক্ত সৰ্বেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া তেখেত আছিল তেখেতে মোৰ হতুৱাই এখন মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে এখন কিতাপ কাৰ্বি ভাষাত লিখি দিছিল আৰু মই সেই কিতাপখন 2 অক্টোবৰ সেই বছৰত 1969ত মহাত্মা গান্ধী বুলি মই সৰু কাৰ্বি কিতাপ এখন ছপাই এখন প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেতিয়া আমি এইবোৰ কাম কৰি আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই যে মহাত্মা গান্ধীৰ জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ এই জন্মদিন সম্পৰ্কত আমি কিবা পালন কৰি আহিছোঁ আৰু আজিও সেই একেটা কিবাকে আজি পালন কৰিছোঁ আমি আজি গান্ধী পাৰ্কৰ সন্মুখত আজি আমি থিয় দি মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো চাইছোঁ যে তেখেতৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আদৰ্শ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো জনসাধাৰণৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ সংগতি ৰাখি তেখেতে
এই দিনযাত্ৰাৰ যিটো ইয়াত প্ৰতিমূৰ্তিটো আছে সেই গোটেই কথাবিলাকে আজি কোনো আছে তেখেত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন তেখেতৰ জীৱনলৈ আমি জানো যে তেখেতে খুব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন থাকে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই তেখেতে মানে মুঠতে দেশৰ মানে সুন্দৰ পবিত্ৰ চাফা কাম কৰিবলৈ শিকাইছে মই বেছি নকওঁ আজি এই মুহূৰ্তত মই অংশ মই নিজকে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাই Bharatiya Janata Party Difu Municipal Board lapen thua bangke Difu Ward tuan lapen Difu Town arlo ke doan self help group atom pen chelang si pini bangsuri si bagdo bangsuri si bag sose abang pho bang thi atom chelang pen si pini that akan pi Prime Minister ake hai Narendra Modi anirdek pen kapin khara teng pen nilitum pini 1 tarik 1 घंटा 1 साथ pini to dawa da prang pen nilitum lo bangso program claim lo tasi pini dak Difu along awar tin sita arong tin sita akoloni tin sita me to dawa da soi baji pen non anarlo baji crazy ana bangke kadu kawe karko karfega kam nilitum claimilo nilitum labangso Prime Minister labangso anirdega teng pen nilitum ki claim ke damalong nang citu dun an pini DC pencenglok MP pencenglok pini MEC atum ward commissioner atum lapen Difu Municipal Board chairman atum lapen alang staff atum phan anta lapen self help group of president secretary tuman anta churulo pini labangso hetan labangso pini Difu along labangso safai abhijan labangso Prime Minister Narendra Modi 1 tarik 1 घंटा 1 साथ को लमंग प्रोग्राम along मिशन पेन की पिचों नुपट कारे पेन चोरो पारलो लापेन नॉन के बांग जियानी अंसितामे लासन जोंगसी चिराप चिट्टो पेन क्लेम रापेन दाम रापेन लो प्रोते Difu टाउन सिता atok ano an Difu टाउन along an do ana ward sitame akoloni an sitame ingthir jir pen raratum dolongpo lapen kisu pen kiune pen sita jokpo po labangso mata pensi pini laso kam claim lo dasi pini kado kami nang ceto nomor anta pini chorosi pini asing kan lo dak dikuang kang chotna ma kapre all India pini dak all India dak chokali lo pini all India si pini abangke to dapat da penceng lo si program menta 1 tarik pini tarik si Oktober lo 1 tarik 1 घंटा lapen 1 साथ tarik isi lo lapen 1 घंटा paklem lo lapen kado kawe all India tami epo wetsi laso program lasi kuti arada tunta pini laso program lo bangke cirap ceto don si pini India dang yang sitame kipang thiri pansi pini laso program claim lo Pini pre ni phaisiar ni is Karbi Anglong BJP asema thengno along MLA Debobrata Saikia pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan ahok helam the karbok pona pothak bijewa ematum pen pinrem si MLA Debobrata Saikia amipi ke kaipo Kuti phawi sa tangka chopang limited pu kidam tangapo MLA Debobrata Saikia pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan lam the karbok pona pothak bijewa ematum thurpak pen is Karbi Anglong asa hema thengno Congress asongja po mate MLA Debobrata Saikia amipi ke kaipo Karbi Anglong Autonomous Council along Dr. Tuliram Longham CEM pu ke chari pen pinnang an kachin thu thokong towar pen chenglok ason bratum joy ke awar sai longkong tangte Debobrata Saikia Karbi Anglong aphan kopilo akira tu lapan kopi lo keklen piniar ni ili tumasi ye mapang lapuan kapinre lapan anom kejo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longham keklen kedam kemiajo amoy kapa bobjia BDC lapuson ahok helam pen anom kejo lasilaki nitum koi thek thi lapen ningamasi insamu APC bijewa emamai pu jitembe ningjepo আমি ভারতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা এছ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ নেতা তথা MLA দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ কিয়নো তেখেতে কিছুদিনৰ আগত তেখেতে এটা মন্তব্য দিছে যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য
ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং বোলে তেখেতৰ অধীনত ৰাস্তা যি অভাৰলেপিং হৈছে বুলি তেখেতে অভিযোগ আনিছে আৰু সেই অভিযোগ আনা তেওঁলোকে একো ইয়াত সঠিক তথ্য গম নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে অভিযোগটো লৈ আনিছে আৰু তেওঁ অভিযোগ আনামতে ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰৰ ঘৈণীয়েক আৰু গোটৰ নামত যি ৰাস্তাৰ অভাৰলেপিং হৈছে আৰু 100 কোটি টকা কেলেংকাৰী হৈছে বুলি তেখেতে অভিযোগ লৈ আনিছে কিন্তু সেই কথাটো কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে অৱগত সকলোৱে জানে যে সঠিকভাৱে এই ৰাস্তাখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু তাত আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে সেইটো গম পায় আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল দেৱব্ৰত শইকীয়া যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিএমৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁ অভিযোগ আনিছে সেই দেৱব্ৰত শইকীয়ানো কোন তেওঁ কোন আৰু তেখেতৰ কি অৱদান কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আছে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ কাৰণে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে তেখেতৰ অৱদান কি আছে তেখেত অকল ইয়াত তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা এইটোৱে হয় যে কাৰ্বি আংলং পিছ পৰি থাকিব লাগে ইয়াত উন্নতি হ'ব নালাগে ইয়াত শান্তি হ'ব নালাগে সেইটোহে দেৱব্ৰত শইকীয়াই সেইটো বিচাৰে আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে সেইটোহে বিচাৰে আৰু ঘূৰিবলগীয়া তেনেকুৱা হৈছে সেইকাৰণে এই দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ তেওঁলোকৰ অৱদান একোৱেই নাই ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অৱদান একোৱেই নাই আমাৰ ইয়াত আমি আকৌ তেওঁলোকক সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ অধীনত কংগ্ৰেছৰ অধীনতহে জাতিৰ মাজত জনজাতিৰ মাজত সংঘাত আৰু টেৰৰিষ্ট তেনেকুৱা সংগঠন জন্ম দিয়া আৰু কৰাপশ্যন বেছি কংগ্ৰেছৰ দিনতেহে হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিএম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে যে একেদিন তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে সেই প্ৰতিবাদ কিন্তু তেওঁলোকৰ কিন্তু তেনেকুৱা অধিকাৰ নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ দিনতহে যি ঘোটালা হৈছে যি বেয়া কামবোৰ হৈছে সেই কংগ্ৰেছৰ দিনতহে সেইবোৰ হৈ আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেইবিলাক ধৰ্ণা দি বা সেইবিলাক প্ৰতিবাদ কৰা তেওঁলোকৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই সেইটো আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা হৈ তেওঁক সকিয়নি দিছোঁ যে অনাগত দিনত যদি আকৌ পুনৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াই যদি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিৰুদ্ধে তথা আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিএমৰ বিৰুদ্ধে যদি আকৌ পুনৰ অভিযোগ আনে আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা হয় কিন্তু আমি চুপচাপ নবহোঁ আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি কিন্তু পদক্ষেপ ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম Pinipre Niphaisiar ni Dhansari constituency ke parlo Manja Hindi LP school polling station Dhansari APHLC aru atumpen Borsing Teron arong along ke par jaba me ke padopon abirta nangli Kiwangji MP kele koson pensi APHLC Ratcharia song chipahai chima pa ke mangpen APHLC Dhansari aru atumpen dodi sangse pen mei padul Sonsi pinile thota Dhansari constituency ke parlo Manja Borsing Teron arong along Manja LP School Polling Station ke parjab ame padun. Bangso ame APHLC Dhansari aro ame pu Mohan Singh Togbi pen Chari Ponsi Mayalong Alhiaman pen APHLC Tiripi ame pen Gur Singh Timu APHLC Dipu LAC ame pu Diori Rongpi Jirsong Kathar Rongasar Borsing Teron Lapen APHLC Dhansari Congress Women Wing atumta Bangso Polling Station ke parjab ame along Chetong tu Mea long ka chetong dun aluhia tom pen ke than pona tengke MP ke li koson pensi che pahai jima la pen 6 sidul jerai kom unjima la hayalam che than po Sing Terona Rong. Me to APSLC PS committee sengelo. La si aso committee ke seng hut ing sam jin pen si chun pon lo. La pen ningarong pik lo. Kedam tang election huta halang tum nangjin solo भूत नय तुम पेन भूत लॉन्ग एड लॉन्ग तुम एरिया पेन ता लसी नॉन लाइन तुम फान चोरोपिक लो नॉन अपर ना तुम जाकोंग ना हरांग ना पिदुन लसो ना चेराब दुन पद कुटी कुटी धन्यवाद लो ला नॉन पीएस कमिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पेन चेंगलॉक ला पेन दाक निमाली तुम फान बादाक रोंगसार Kithe ke ding tum phan anda nili choro par piklo
la son si monon pita nili ning che thepik lo nang chirap nang chito dun bom pu pusi asi la tum phan han tegang lo je mo election hota la nang chirap nang po methang duty dolo cheklem pa nang po election sector la tum chilang nang po la pen hab election counting ju to election भूत के जग जो देत पेन भूत बॉक्स हाथ दाक स्ट्रॉन्ग रूम लोंग पारे दुन रॉक an ceklem nang pola tum lapen ke la gitu la so kam hut tumbang misen pen ke sincere pen si klem pon pupusi ning ke thete kang lo karbia rong lo mukro kro rong ladak gitu Meghalaya police tum la outpost na kim ji pu na pang thai pu si ni tum berta long lo tasi laso lagi chok chepir lo lagi encroacher lagi lasi laso encroacher tum bhange lagi law and order tum lang prong nang ni prabjin pen laso arrest nang pula tum han kapat arong ta non sungpik lo hapula Meghalaya tum kai mat na torsar bethuli pen nang ap lapen along ke hum tum bhan rong sor tum bhan da kiplung lapuson khe no record opik lo kanduli long ta test get nang free mane lason mane utpat phik hangyang la Meghalaya jetu khasia tumbang lasi khasia tumke nilipudam ji latum tribal kalima latum da tribal manti tribal pute ing samjin pensi donang po tribal hian ke karbi tum da tribal khasia tum tribal bang alna marjunang nei manti lasi labang chok che pilo jong si khasia tum claim bote labang ke ing to noi pusi nilipudam ji mange hala dak ruling lo ni tungi dudung tung te mane hala tu mange ekdom mane khai phan claim kle lapen longri phat claim kle longri long para phan claim kle khai phan claim kle lasi komara song ma ni tunge la khai phan lapen longri long para phan ke claim song long sini tunge dudun ji pusi ni tunge hala dak mange BJP long mane la non ruling party la national party long ni tungu dudung kang tung te kle hello je ni tum hala khai phan kali longri long para phan kali pu a party long ni tunge ninghang hello ni tunge lasi nonta la IPTL si long ni tunge dudun ke la tunge khai longri long para farman claim lasi la solong sini tunge dudun lo muke bang yelang phan tangka maha pen ajat pelanang bai tamini tungi onelo ni tungke tangka ke langle sini tungke mission ali dar lapen ke mission party lapen ke ni tungke khai lapen longria farman ka chisong thek a khai phan ni tungke tangka maha ni tungke la sini tungke la non tani tungke arni kisu pupe arbe ke jang pupe ni tum kisu mo we ke jun mo we arni kisu jong his tamini tungka chicha ka son thot si muke tangka langle sini ni tungke la khai lapen longria farman ka chisong party long sini tungke dudun poni tungke tangka maha lapen hor ok ni tungke panungku pola bang ni tungke akahino abidilo bu ni tum rong phan ka panong ave gali siksi dura farman ni tum towar sitame hem so sitame ajat sitame do boy nang panong do boy phi sitame alang tum ka chonghulit muna alang tum chonghulap ke alang tum kwano ne alang tum ahum porti ke selam nga bagan ke claim fisari ke hut ason ni tuma tangka ni tum rada tangka ana bang alang tum si cirai lap lo alang tum cholap lo tama wang lo ladak alang li ke cakang ke pilo ki jumi su kali alang li ke jum alang li lam jagat teng boleh dah tuar tanah hinu tiat nang po kesilam tak tang et nang po lepan lo alang li tuar ta metang akeng masih wang vek lo ni tum club hem long si meeting do lo pathek long lo lapen ke tuar lapen ke nang tum kisung gupilo pu kisung dah riset lang la sur bang ke nang tum kasik sak nai gupilo pu kasik sak dah riset lang sitame tuar ka metang akeng ben wang vek lo metang wang vek meeting long torlun ta metang lam chang nang cipikang lo non ke nang sini mede अभिठु के दामतंग NE Karbi Life Pen Panel Discussion के पदपना होत BJP claim bang atom के थुर पाक पेन APSLC Rataria Song aphan ang phon nang ke wong aning ke pathi pona pot APSLC TDP Organized Secretary Kursing Timung Pen Pin Rempo Lapen APSLC Dhansri aru amei phu tame Assam Meghalaya border along lanki ke dua pot hak ning duk chepaklang pontu APSLC songja potum la akehai dorsing rohang phan la seksidulam karjudun pen malang liket hak thek the apen kerem det pen ajok mat abang so ning ke jangje malang lituma gunda phanir tuma mune phan jakong pen thoram si theklong lo labang si ben mangen ni labang so jakong thoram pen mangen ni lipin rem lo lapen labang so
kapin rem da malogot hala jitu karbia khe phan kerai ji potum karbia khe ka ching hon je bang phu alang le bidasing tiso ke hai rururara entertainment long rara phan kapang nek ji ke pang nek apa ning ke parong ji puabang puabang si pini labang so odlang no ilitum khe hi janang bong lapeni tum EPSL sia songja po phan asona phun kangdur pan bangke lake karbia khe phan ke mesenang thekali apa alang li phan dani li pinrem lo labangke jong si nang li karbia khe phan ka ching hon karbia khe phai karke ta kangne kangni padolong ji pulotang te mina hijan mina khiang bong lason ang phun ki che pangdur sai bangke claim kle danai polu nang li tai not cepan jana bang pu lamar jan cepan jana bang pu pulo tang te nang lita mesen pensialang tumhan lam the pare nai polo pang nek meme pensialang li than nangi polo tala bang so than the sinon bange jakong thor plot si ang phun ke pang dur pu bangke lake nelike alangli tim karbiang long tuliram rong hang pen cheng lok MP MLA tumhan tani lipin rem lo bangke Rustom Lekhe lake BJP agent Congress asong ka song ke deng along jakong nang kipabob dunjia phansi ahok helampen Congress asong aphan anong nang ki jopusi Karbiang Long District Youth Congress atompen lam clark pi Kidam tanga chikloni phain kora narake parani Karbiang Long District Youth Congress atompen zone extena mai kedeng pona hot inuda bangku Rustom Lekhe bang kherang kya thengno Congress asong along ki dodun puche krongpen Congress asong japo roton intia phan kali kalang alam karbo kapotha Pini pre nipa ICR ni Karbiang Long District Youth Congress atompen Karbiang Long District Congress Committee asahemalong Perangkia mai ingi posi lam klar kipita Perangkia maya long Karbiang Long District Youth Congress asong pen kaninje ponatengke Rustom Lekhe lake Congress asong along thangnat kachira balu arputa awe lapenke song along sai kachira abdul puta theklong kedam tang taring ko na kebani dak mi phie kai long Rustom Lekhe pomoni konani penwang si Congress pan ki papot nam ye phan alang dak press meet ningi lo aso press meet apu thak alang kaninje sonanta isinata hokali la Congress pan ki pa bob ye phan salang lam kaninje thap la pela son da taxi alang ke bang tanganta itli tu Karbiang Long ra thek dak ke alang konani alang 24/7 alang CM no salang doer ke la kanili tum le lam ke bonai kali la pena lang ala any Karbi live along ala conclave along la theklong komani speaker ki thi la nili tumle lam ke bonai kali mati la si Congress aphan ke phalang no ji aphan talang a agent a type pensani si la mi fi kai long tan nili tum youth Congress aphan ke pabot nami phasalang ke wang posili tum hom thei pon la si alang komani rotoning ti aphan alang la son bakani alang approve doma alang media thing no paklang tha alang poisa ke an approve nili tum no hok ta theklong le alang theklong bota alang approve paklang tha la pen alang Karbiang Long District along youth along alang members awi ako members do pata alang approve chipaklang tha la salang khan tum la so approve chipaklang thek pata ni tum Karbiang Long Youth Congress ahin ni tum alang pan arju ponlo alang chipaklang thegi ma la si alang state long tawe youth long tawe parent body long tawe alang ako kitam tang alang independent selection ki thodun la si la hai long lang dam lo ta alang ke Congress aphan ke pa bob ji aphan ko pane BJP agent ma bosini tum youth Congress ahin arju ponlo Kado. Rara tumalang ni phan kachinia teng nipute lake inut BJP agent pusi chinipon. Lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM konasi ke doma Rustom Lekhe ke kai keta kidun kriya munit. Lase hala bang soani tame nilituma mai kedeng pon una hot kache songa sai nakipa bob dunjia phan pusi kali kalang nilituma songja po roton intia phan lam pheka. Lapen ke kaning jalam duanta angkur kawya lam pusi Lapen Jongsi Karbiang Long Autonomous Council EM Barim Rataning Ti Jongsi Karbiang Long Autonomous Council CEM along tangka katuan dam afrop do pulute nampak lang thek nang Lapen Jongsi nampak lang pon thek the lipute insai nang kok jiputa nijipon Chiti ni phai thom ke parni lakha kripli Korkanthi constituency ke parlo Same Langso Mini Stadium Auditorium Hall along Booth Sasakhtikaran Abhiyan 2.0 jame kereng pon abirta nangdi. Mayalong Alhika Patinia jame Korkanthi Mondol Committee President Doloing Tipensi Jaipen Mai Charipon. Bangswame at Happy lake Korkanthi constituency ke parlo long thongke patrok polling station. Lakado kavya polling station along amei phua tuma phansi phapen chingwai pon. Bangswame along Alhiaman pen Karbiang Long Autonomous Council EM Sujorong Phar Tetongton
Lason si pinang an BJP long ke the ke ding klem bang pu bang phia tum che tong tun si mai mesen pen pajut po ke buth सशक्तिकरण कुल तुम पार्टी पे नहीं पेन दो लाबंग के कोलकंठी मंडल अलong तुमी तदलो तुमी के मंडल कमिटी ला पेन हाला मंडल ऑफिस बेरा ला पेन हाला कुल मते हो शक्ति केंद्र तुम फान वेरिफिकेशन अलong तुम एको अमेन की पितांग दलो कदो कवे लाहाय apa kilo tang dulu si cok ma cok cema pura mangso ram te puta ako verification dulu pinia bangke कोलकंठी angkang lalu 36 booth committee mane polling station do hala bangsa polling station along mai phu atu phan lang to amen ki cipi do hala bangsa men phone number date of birth lahai kenang sot do so apa se ko thot pi verification bangsi bang lo sida kala tum core committee ki sing mai tang do ya ke dum bhani ke lar ko pinita dum do lo pen ko aprang amthang ka chi open do lo se bat pa ki mi pon mon do lo pen tu bang lo verification lo alam theke lan be labang itu asong ki pang tangi phan non 2024 ningkan lote parliamentary election MP election ngali lo hala bang so hut ka chisi ka phan sinil tum party pen labang so asai deng lo so phan lo nili phan mang state pen si observation dabdangi pu da bang ke da korkanthi la pen mahamaya mondol phan hini phan phang toy lo si atumi ta padulo meeting soni padulo pini da ko mahamaya pada padulo da korkanthi man padulo lalu lah sila bangkai ini itu la hongthona lo an sose kasi pang usono kasi perang la bang so phanalam chok tang tenan malam so pora phan birutang mo ingtonik sinang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mopit puthot birta long wang twiglo. Swachta hi sewa pothi pian ponsi dokmuka municipal board ahin pen patar pi ponsi dokmuka ahithi la pen dokmuka hospital pen chenglok dokmuka ahithi angkang an dokmuka municipal board la pen self help group nimali atom chelang ponsi ke pangthra sai kereng pona birta niletuma pherang ke raji bepen birta na pole Pinyada porphai narke ba porpen dokmuka ahithi lapen dokmuka hospital pen chenglok hithi angkang arlo keter ke er ke doan kapangthir asai pangchengpo laso kapangthir asaya long self help group nimali atom chirap titu dunsi mesen pen pachunpo Oktober 1 tarik bangke along tin all over India ta घंटा sisi bangke claim nangko pini municipal board det walam kali jak bangke jen rural tum anta la block level pen anta claim nangko la bangke 1 tarik 1 घंटा pu asai bangke jen athepi bangke lalo swachhata hi seva la so athepi se en ponno la pente pini nitum dokmuka municipal board pen ta la so asai pache ton dunsi nilitum dokmuka municipal board angkang ke do an la self help group atum phan litum hang pensi alang litum sami nang cherap chetu dun lo la so nang cherap chetu dun pen litum along dokmuka ahithi arlo nilitum kang phir ke pang thira sai nilitum deng poniglo la pe alang thak choro nang ji jen pini la so na sai long nang ke cherap chetu dun pen ke self help group injir tum an phan sami jen aku ning thik ki bang jiar ni pustame dokmuka ahithi ke pang thira long ma akapre ka sai long pustame nang cherap chetu dun ver po pusing nilitum ning thik kon Tang de pina birta bangke kang tonik long kadu kaweta me dome thak me kurwak thu